Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. MLA jangka BJP uba Alexander Elhek ubulang ru menteri jang sarkar jela ulapan pa bu angnut bani bagi kenram hapok ka skol ba nihu kin kut no khnang ba kanom kata ya ka puli ka puthi jong isamla iba puli ha ka skol ba ka badan hanong ba shillong ha ka jinge karan bagi lapat hai khubor uba Elhek ulaong ba kum ka parti kala ya kendu ya ka kenhun jong isamla puli bat ya ka senjuk kino hikai ban ya karan sani ba lor ka jing dawa jong ki ya ka sarkar padeng ban weng no mardor ya Profesor PS Shukla Nakashuki Vice Chancellor Jong ka skol ba nihu. Wani kendo mengiru sistem nagaliang jongga parti BJP nga ale chapo nehu pani kendo ek students pani kendo katu ganne ki amdei baro ki nehun sa henry kendo katu ganne ki professor ki faculties tingyakan bet ek jinge dei nam ta jing bahar par ke interest jong ki kena kuliah ki bakuliah tu nehu tegilai i babon bah kane ka kendrum ram kabon bah kane ka kejing persyak naga benda uniu present Vice Chancellor Profesor Shukla te hadir jung kata ru ngila persyang hi ban kren hapo sada naga benda bah kala long ka ba kabayu ka ba stom hi ban ong man continue hi da uniu Vice Chancellor mo hari nung taru dalam ada pegata dang ya don gato gani ki student lu lawan rangkat lang bat ki khasi student union bat ka nehu student union lai kenu ega kilong am ngingim kwa chu ya unio pro Vice Chancellor bendang don dapo nehu te mental lagi yo i barang suat ka molai tahun dor baru ke persyak wahai ke jiwan rung ya Profesor Shukla dan Vice Chancellor jangan nehu ban wan rung sepo maulai area ti dagalian gejungi ke BJP tu ngelai kren dia gani mana gani rung dang syua dep ya kren hi bat ka BJP po Meghalaya tambah bat presiden bat ki katuan ningut ke bambar mdade ka official meeting hi ong begalalong ke ba hi ban man tengbiang da Profesor yu Jadi ni kubur gini kalian juga parti ru gini batra sa Port Delhi ban pentip yau Honorable Education Minister Dharmendra Pradhan bagi beliau baro apa buat ki student ki babun katuan ni faculty su kim sultanat yang jangan biang jo Profesor Shukla. Teknik segi pre ngai kena adon biang new development ya gaba napo sandahi napo kay HRD department la de appoint angut ki pro Vice Chancellor we shalong we tura dengan i bagan don hi kana gunung development man ngengit ba kini ban solid outcome kloy kay kani kay issue number ba kani kala aggravate palat kala kham nang deteriorating situation apo nehu ya ka bagan effect high ki jeng puli jong ki kena hang pul ki kena iba puli hang tu ha po ke skul ba nehu ila da bekran halor jong tu ga report ru mera da ong ya ga stepo ki central leader jongi ke badina po ke parti BJP baka ege ru ka decision de man siam lo kham kloy kena bukan effect ya ka larger interest jong students hala yo Dr. Profesor Sungo tambang ayu i pada mene biang haga press release ba ki bon ki ni student ki persya ya ira ba inchim ya to ka pus andre ke jing sisa te dakrang ban penyitang ban penyai bet ya ka nehu nak ta bukan kata ya ki jing ya ka jing puli dangli jong ki kena ba puli ka to skul ba jadi ban ailat i support ban in trade ko bi pro Vice Chancellor nak banta ka jing bet jing biang jong amde tang jong nehu andre kam ta be dang ta ki kena ba puli ka to skul ba am aga ba mila shu pha ka shiti atli shiti ga la pha ya ga bam ki na po nehu student organization ban na po ki noi kai ki bla pha shagi gi tu shiti tingala ta ngala da forward shapo union minister ibat pet ya ga ibat ne ya ga ibat ka reply ga shio tanga acknowledgement and ga decision ni ini empat yo
Habut dia baik kadi hadu berkata kumno dan idewe kadi berkut no. Na kadu bentaru kena bakal kejing kejing kadu ngora kadu kejing nak benda ki kena pulih.